Koi uplayan kurkui pitongin ra ketiga jungi kongkatak bangi penskan melodi bankersan yaga voice of the people party uplayan kurku yaga ni kejia nanti kejungi keberasa hapra idang don ki bampat ai no yaga sur ai kame bansawa sedang setesi yang hapra Kublai Subon, Kublai Syajarwo. Dek nak kena kesenang bakal apun kiwin ya karaliang konstituensi baru kawai. Namun hak kena kesenang gila yo ke jingkersan ke bolong prapo hadu kendai perpesan ke jingkersan ya ke voice of the people party. Bat ngasai ong ya kiwai ki political parties. Bat ya kita ki candidate bawat lek persang dak kawai pat kelenti ya ki nongkersan jong ke voice of the people party ki bodon hamansu. Kata kedai ke bangasai keren. Namun yakin nong mensu bat bat bi om don spa om don klur bala banti banten be jiki kata kedai ke bangatip ha kinong menso kitip ha ya kan nong rem jong ke voice of the people party kitip syai kinong elam jong ke party kin bu ya ke jak benerin hang ni ngim don kamsu ban ya keren bun Namar hang ni ha menso nama kila dai lupa kinong terai kila dai lupa kinong kersan ngilong bakat nyau sebab tam yo hakini ke MP election ongi don ke jingkerman bangin yo kendai po adu kendai pesan-pesan hakini ke MDC election kata kini ke jingkemi nanti jong ke voice of the people party na kini ke senong mensu namar kata kedau ko kinong kersan bayi jong ke voice of the people party nang ni na mensu ngan ong ye pi tangkat ni Pila buat ya kan nongrem jong ke parti ke berangkat tang lai senam tam ke bengi identiti. Pila buat ya kan ikan nongrem bat mentabun kila itu yapi. Kila tip ya ke bor jong ki pat ba jong ke senong menso. Kim nut su ban kentron, kim nut su ban budor, yo pat ba jong ke senong menso. Sengap ngan itu ipi kai ke bangaji kai bajia hakini ki konstituensi ki bangadai pek ngidon kendai teli ki konstituensi MDC ki bangadai ban ya lenti hakini ke kenti gumunta ngamare man laga sngi ndai ka dai tang ka senong mensu bom dan uweiru kandidat bat ka weiru ka political parties ka banut banwan budor yakinong song senong jong kani ka senong mensu kadau kalong bakila tip bahang ni hamansu pinamla banwan persang deki weipat kilinti namar hang ni ya ke voice of the people party la son sharp aga donut badaga jimut ke jing perkhat jongki nama kata dau ko ki perlok bi ang ni mensu ngim don deka weipat kilinti bangin nang ong ipi kasulong tangkat ni ya ke ke bapila jiat ya ke nongrem jong ke voice of the people party Nadu kapor bangiwan yu kejat ban le ya ke enrollment drive ke ba pimpat tep wei ban le ya ke MP election pimpat tep pila pediang yang i daga jingi badaga buburam kalau long ke jing pediang buram ke pampat juyo menu menuru abangir haki senong bangirung sejanjels dai ke mensu ke belailam kemat ningkong yaine bagi ko kinong song senong ko kinong krishan bi jong ke voice of the people party yaine bagi ngidang susdang ya ke jing yai nanti jongi ngidang dep tang ya ke jing marathon ke maningkong ngidang sa segabar ngidang sa segabalai haus dem arajar arpra nama kata kadau yaine wat ken reaksyu na kani galenti keba pipila jiat akan digenti namar kani kani galenti kebla itu ya ka senong jopi kani kani galenti baga voice of the people party ka buram ya pi namar wat nam jiat shu wat nam baklashu ya galenti keba pila jiat ya galenti keba pila jiat akan digenti keba menta yaine batni namar Nadin bapila jit ya ke voice of the people party ki wei kita ki political parties kila tip ya ke jingmut kila tip ya ke donut ke jompi onga snow snei habang ya serum seneng ki don ki snong ki ba lahir kita ki MLA lahir kita ki deputy CM ban kular scheme ndai tang ban kular scheme ban berngemru yaki bakim dai ban mi pai ba saki meeting jong pra sngo snai yela diru meremit kat bangadang keren meeting
hagaway ka sinong hasangpong anong ipi hasangpong la don uway urang ba barong hagata kamiting banhala kat bangadang keren mga banga tep yang biang kai ke jingkren jongki kolong kiong bangade upalat snong ngong kadai kan ngati ngade upalat snong andre tu tep bangadang dei ujai penriu kasipna yang bawan namai rang banga songkha sini ngadai pekru ikini yartli konsensi piong palat snong yu bawan na Bihar yu bawan na Assam pa piakam kenyi kita kedai kebangim snow tenan udahar bosuan ra terwatir sesenong setau jungi ngiyong mama tu di kunyam yang apa kiong palat snong te kedai kebangim snow tenan baga jai penriu jungi kindon kum kini bro Andre snow tenan pan abadien bangalarung agavoy adien bangaladon but the voice of the people party suaban lan suka party ngaladon but the voice of the people party ndai bangadon hadien jong kandu election ngaladon naduk basdang ngatip bangayu iya kanong rim jong kini kinong yalam ki jungi kini kinong yalam jungi kini kinong yalam ki balak ban selia kinum thap yu pai pa kinum syukur yu pai pa namar ka kabangingi keren su pai pa kalong beng bang itip biang basisin kesni ni haban yang akmat jomplay banai jengken ke kabangingi le nama kata ada aku ki pai pa bi hang ni menso kidon kisinong ki bagi kwa man sengap ni ke lang jungi kimyo masak penting syak berngam tendri hang nu bangangale sakita kisinong ngong ki ong kumno yepi ki ong wat ki namar lada fiki naka parti lada pimpin kersan ya ki kertong ba penyeng na kini ki parti ki badon na sorkar ki ong ban penter kong ya kini ki pai ba namar dang sa kata mamale salai snem kata gidi ki kat sebagai lek ki berngam ngong ki ong kumnu ki ong ba shanu pinlek dang don salai snem ngong ki pai ba ong se yaki satang lai snem kain kadai satang lai snem baru arpu perangin pensong ying lot yikini baro sampai terkong makine terkong mai kata kadai bu pai tau de ban smuto abang ijin mangi yiki ngingi long ke kenrat ki kilong ke syakri kumno kita ke syakri ki wan ban berngam ki wan ban penting yangi ke kenrat abadai upat ba ubara yiki bagi yo ban song hasket riat bakila ban long kita kinong mi khamak pai ba ban itu da bro koi ke jela kumnu kinun ban le su pai ba da kita galenti nama kita da ko ki pai ba bi nasnu komen pat bahaman sum dan ki bawan le kumta mau dan ki bawan le kumta banwan bergam banwan penting kasnong mensung don ke jinget ke meskem bahkan yaine batngi ndai tang hakni ke MDC election kan yaine batngi hadu usnam arajar arbupra tak adu kendala poi ke por bangin saipan ya kata ke sorkar ke batamai banyalam ya ke jela jungi gasngu samut ru sikat dai ban perkhat i kong laya gong i kong laya in sa tau history kadau kolong ba i kong laya i kon ya arngut ki MDC ki bedai setting mo uwei ubawan yale nak uwei konsi one point sini nak parti kongres man uwei nak parti NPP kindeliam kini kabamon ba ikong laya ipliam ya arngut ki MDC nak ni ke constituency bat ngidon ke jinget bat ngidon ke jingkerben ba ngin job so nak ni ke constituency mdai tang nak ni constituency kat sebangale nak ni ki kendai teli ki constituency ki bangaya nanti ki banga smuto ngingi don ke jingkermen bangin job na baro ki konsensi ki bangila sei ki kertong ko jungi kabamon arp khandai naga arp khandai ladangan keren kunta pi pila banong o te tula syukran salong pi kabamla long arp khandai ban arp khandai naga arp khandai ngong hai pi kabamlong nama ke jing senya ke jungi kamdai ke jingla ke jungi ke jing senya kamdai ke jing start ke jungi aga jing siampang ke jungi nama ke jing senya ke jungi kadan hau tau play ubim kata ke jing senya ke jungi bangingan scam bau play on yarap on kerku ya baro ki kandidat ha baro ki konsensi on keren hidan di ki patba bakala dai ka pon banjit ikalanti ka ho ban ke jing sha ka badan na ka voice of the people party
lakan noru imo ya ke Voice of the People Party ba kesu ya keren belai baik haman nak liting ya ngong ini ya keren belai kumno kan kumno ini ya keren yu belai ini keren no yuk suai ngong nak dai kan bong ba perstun mo Deputy CM Haus Nam Arja Kapra ongi kloi banyak terelang baru kusuai dulu one year sisa tu kusuai banyak terelang bat ke MPE government bagata ki pausai Haus Nam Arja Arpawai ling bang COVID kat kantai ketua kedai kebagi kipan kuat hari kebasnusi kalong bajenjar pat upai pa kata kedai kebangi ya snusi mah Henry ke Voice of the People Party kong nginwan ra ya katakan nongrim belai ha ka sensar ka kada belai ngiong ha ka nongrim belai namara ka nongrim belai kam judan ka mensim le donpo ha ka nongrim belai kam judan ka mensim ban le sidang keman ha ka nongrim belai kam judan kata ka mensim ban petang ban petong ban pet snong ban pet kor ban pet niam ngim kwa akong kata ka politics nada daw ka Voice of the People Party kapelan ye ka jingmot jong ka bamdai banwan ra ka jingi persnong ka jingi perdong ni dei ka wei ka chai ban riu ka bo plei la bu la pelong ni dan tang ka ni ka khendau ka siam nginem de tak ye ki hagini ki thlen ki bla to ki bla luti ye ka ba ka jong pai pa nama kata daw ko ki pai ba bi nang ni namun so bat kini baro ngai ki don ru nang jingi scam ha ka nong rim Scam hakanong rem kebangi laikai kum ke Voice of the People Party. Ngidon hakalenti ban tau history ha Giant Hills Barok away. Yong ngidon hakalenti ban tau history. Nila jupat ya kanam ke basnio. Da ke bawan pensnio kita kiriu dan bor. Lanai da kiriu dan spa. Ban pensnio ya ke Giant Hills. Da ke bagi ya keren kom aswa jung ke MP election. Kiong ba ke VPP kanam la tau pertai sa Giant Hills. Wemeli nak ni ke konstitusi nang ni nak konstitusi jong ile kiong ba ke VPP kan mla wan job batang sisi ru ha ke MDC election ngai lengo pat benta bagi tre sitam tu pi yedu thia du dem ngalele ngai ndai shu be ile kita ki kertong jong kan PP I kum bagi ile maki kan election ki bun kam balai ki bun kam namar ki teng yo pat pa ki teng yo pat pa Kila de bio man usna marjar pisau lingba ke election MP ki keren bang ki keren kop bat ki ong ba ka VP kamla thau perthai kam don long tre saungot ki amali kin mara lai phun riu tuli ki konstitusi ka pom la long mdon long tre mdon leader sadu kin la thau se Hills o se Hills lai ba keren be da ka pisa ba keren be da ka ta masa mla thau perthai kin den dalami kerzal ni job nyau na kan nyau kene ke buram jong pi ko ki nong song snong bi jong ka Giant Hills jong ye barokoi menta ka kentiru pi pen job arp kundai barokoi ke jelakan sampai kemat sakin nong Giant Hills bagi ki breu ki bastat ki breu ki basampang ki bra kental lut barok ya kita ki tamasa ki bawan tang ka por election ko ki pat ba bi nama kita dah Isanya ni IT hau pat ba ngim don da kawai pat kelenti ngim don da kawai pat kelenti ngim don puit kum ki mersian ban pentame u pat ba deki wei deki bubun rukam ngim don tang kani kai ko bang don kalau bang let shu pat ba ngi keren ngi pensai ya kai ko bang don akaman ngin persang ru deki wei kilat kelenti nama ngi tip pagkatong ka jungi kalau ban wanra ya kesensar kadar kebukuan Batban yo ya kesensar kadar kebukuan ko gipat ba don kam suai ke election kebukuan nam yo sarkar nam yo isi kebukuan klaim da wan suai ke election kebukuan nama kata yai ngo yo pat ba yai ko play yo pat ba jong baro ki konstitusi po Giant Hills bo pat ba menta seno bo lek meeting ngi bu yo songja
Ni bagi ai pisah ki kandidat ki saihi kabai kali ki saihi kabai sha ban ya bamja ban ya di sha halang ti singking ban poi cik jakalo meeting kani kala peni bakala sedang kata kapor jong ke jingla ya kedai ya kedong kethan shani sejantins kublai shibon ko ki pai ba bi nang ni nang yai ne ban ni yen sa thau thumbai ya gari bat ya gari Jomi Barakwe, Daily Bagaji, Trilang Jopi, Katong Jong Voice of the People Party Kalong, Banwanra, Yakasansar Kadar Kabukui, Kabalak, Nakabam Sab Kabampong. The village Satisha, Mogayao constituency, and you do if you don't Kishinong Balayo are lying out Kiamadiru. Kidon Kishinong. Kidon Kishinong Kibalayo. Oh, you talk about our deputy CM, like here, Satai Sikiliang, Saliang Yuksi, Satai, Sasapai, like here, Bankular, kita scheme, show Paipa. Nasuang Lele, Mat Yakular, say, Leyo, Apakadika Bahajumpi there, Ndabiki say in a Plajunki. Apakadika Bahajunki there, Kimana, Apakabahajumpi there, Kimana, Lele. Oh kiong bagi kiong kumno penkot kiong tang lada pipen jom yuk kertong bagi saya ni ke parti kejuki. Oh kata hati ke pemlalong, pem simlong deputi CM tang nak benta kitu ke bekersan ya ke parti kejuki. Pilong deputi CM ya ke jela berokoi. Nama kata dah aku kipat babi. Gagas ngu samut sikat daya mo hasil ngasyongkai sangpung. Yesong ini sah kita ki beriu ki baya kerap banta ki beri ki nong yalam jong kita ki political party ki bala ya keren bahasa pang kata kejinya ya sam pisah kejinya tiet bun kiong ba mensua tidak tiet san spa sejar layo sibun tenrei nadu bawan ke Voice of the People Party kalarung ke jingkai jong ba arden ba ke pisah simbek ke vun asupra mau pai ba dan jing singubiet show Timenta kiong ban penrong biang ya kajing singubi ngin penkiu no ya kador. Kiong ban penkiu dor no. Ban kata kador baki labu kelong ban tiet 1,000 shaneng sibut. Kata kadai kajing keren kejongki. Hang ta hadukan sa. Nga susu samut marway. Namar mangasngap lagasngap kinang mundur mangam snuthuk penar. Nga snuthuk penar tang baban keren gamnang. Ma. Te Hadin bakilami gitu ngasuang hamasim na jong kamun perok sikata kitiet san spa siajar kamun upat ba ajungi kipor kebeladap no kidi ya kevut jong kisan spa siajar badang kamram kesiar penar kata kedai kebangga ngasuto kadang ram kesiar penar tapi san spa siajar senun yo siar penar san spa kesiar penar kebetat ru kedai nyau spa prospa ketaru dang bang tak kesing sudah padan pesok Nata minta kiong ban penkiu ya kador 1,000. Ungong dah perkhat kita pisah 1,000 tapi kelahe. Dan dah pi perkhat arsian pat 1,000 dah yang rengkap bakador jong kisniang kuon. Kabakhan ke kemi kuon dah ke kemi sniang bapiri tang arpanai. 1,000 gitu. Kabatat dah kumbang pi ki penar suni heipor wayap yau 1,000 sanspat. Datang dah aku kipat babi. Ublay utau yang ay pi hagadur ke jungu hagaji suri empatu pipi mudur gin hierno sekai gerdan jong siar kisniang dah lele ruem nama kata aku kipat ba ibu ke jing senia api nimdon ye banon ibu ke jing senia api kin sadon ru kini gisngi gibanwan kin sadon kini gisngi gibanwan kiban so terua bai kot khun ru nomor kitip baladai kepor panetit kot khun balajan long school kin sawan Tering ong lada kikiwan lada kisai lada kiwan ngasayong pai ba sukli tangkeni gowe pi ai la plajo pine ke ba jongi lada kiong badai la plajo kiong kuplei shibon ya ke sing bahas bon jofi nre lada kadai ke skim ke bagala benta na ke benta jongi pi sngap la sngap belingo sngap nomor judan weiru ubrio perthai ubele sei pisana ATM madwang kuplei shibon ATM Belanya dong klub boleh sibuk ni ke ATM. Habang isai pisah lah jom. Tekan ni ruk kolong kumjuk kan. Nama kata kata aku kipai ba. Idon ke jengat ke beskam. Ba ye baro kinsawan sekejap ba. Nama ke bang ingin let supai ba ngikai upai ba ulah sutu. Iwan mana nasabah.
kibreu kiong basatay satay sa borda sa mukro satay sa borda na psiar ay kibreu kinang iya ke parti kongres nani kinang iya ke parti UDP namar nang tay na mo kaya mo kwarto MLA joki uday na ke parti UDP nang ginalalan ni Shafir ginalalan ni sa to samalan kikren benyu tau kertong jong ke VVP sa mukro parto bo numpoy thong ngong ipikin sa kendit unda poy sa katong kin sekendet na mau pakbakat sa bulay usngutu ulatip ulah kerensan ban hong ipi menen ngiyaya sisin gini kita yang beladam ngiyaya nanti ngewan nang ni galenti meso yelenti meso gakali kawa alama NPP gakali kawa alama NPP dap sekali ndalanya kendu yangi ngiru ngiyawa alama lam mana siwa mentasi siasi mencupat yawa alama namar balada ke porta yawa lakwa lam kita kiba sikali na kata kebagian wa kata lama zoki kia pertahau pra ngan dalatip hadian kini kiyo pai kali ban be meeting na kawai ka jaka sa kawai ko jaka ngai men siam ya gitu ki be meeting na kawai ka jaka sa kawai ka jaka sa gitu ki political party ki bala ban ai ba kali nama katu ke de bala mah yo bala ai bar ke bom dan kam dan jam tepi yo bala ai por mentang tingong lele le be bat kiong kita kena samla oh kiwan sat angta hampu balong meeting mengi kia sat kia duhai haka parti ke baki kila yok pisa kiong ini bak sebong piwat ting namar kani kamdai bangiman ke parti jongki kadai baki ai pisa la siu yang i ban sat la kamta ke parti jongki tang baka vote tinggi larai ban ai hau pra namanga tengah ngong gitu samla to pentau la lep kini kiwai rukan samla bakini yok pisa mentana lor bakambom dan katrai kita ke bobiang kata kadai ke bangai iko ki parlopi namang tala watlet mensim ni dan nagalenti ngopi bangila bantau ye history hajan tales barakui Blake kurku ye kene kesnong menso Blake kurku ye pi kinong kersan bi ki bawan na nong chingiru ki ba MCM ye kong but ye voice of the people party ya duai lem na kamta ki candidate jong ya pro arp kandangon duai ro na kamta jong ye ki batrei na kamta ka voice of the people party masrusi ba ki don bi video ba ki don kini ki ba ye video ring ngam na kham stana than ban penmi yang asitiu namar bangangam ko abalong hiru ye ladi ka thong ga junga ka langam ko abalong hiru ye ladi ngakwa baga jak penriu jong long hero baka perthai berhuai kan sampai bangila bansai yakin nong yalam gijongi mo kiban ri kiban sumar ya ka kor ka buram kiban kentiu ya ka jak penriu jongi kiban kentiu ya ka jela ka jongi na ka jela ka bedok tam nyen sakalalong ka jela ka berius patam tang lada pipi alat ya ka voice of the people party bakan sensar hakisnam kiban wan yaine bani ko ka snong mensubi Nyenam kelat ye ke jingkir san ke jongpi hakapor MP nyenam kelat ye ke jingkir ke jongpi ke bapi ai ke nong yalam ke jongi nyen yai buram kon ke nong yalam nyen yai buram ye ke jingkir san ke jongpi yai ne ban ni piru ke bawan ki perlok na sajan bat sajingai ban ai men sim ye ke voice of the people party yai ne ban ni ublein kurku ye pi paro ki badan na ke jaka ke pemerintah kalong ke jingrem nang ni ya ke ni ke constituency hi paro ke wei ye ke jingdon lang ke jongpi daw akan ikapor nginum sim na mga apan yabe sa art league meeting kawai slide but kawai satay sa umdengin yuksi tinggal kepada akan ikapor tingin yang langkat kipadon akan ikaklimat ke pemerintah adalah kepala ngin yawan kam ni apodeng badan ini setar mo yawan lang hamni baro ngin ya pertalang ya kasap jong ke parti kabalong uprang khot lang ya baro kipadon ladalong kepala kini pada sedin jongaru alilang nya pertalang nya walang sini sekmat nganga sudah penong takan demo aga voice of the people party ladangi khot sekmat ipai ba kini ban slur banwan ndrei dada kiwai ki political party de pi khot sekmat te kio kita te kila ma kila yo bisa le mela yo nomsi aba pi wan hanim dei ba pi wan bagila sio ye pi re pi wan na bar ba pi yang voice of the people party bat ikinong yang nam kejungi sagawai ko kipai banga susudai bukang udan way nong kersan jong udan way ba kersan remsi ba yang voice of the people party wang masem nang ni na constituency dengan kersan ke VVP andai sakatai sakawai ko constituency te ngan kersan yang ke UDP namar boyule ubah yang juga tom leleng